Maska kusikuywan munaspa kuyamasi, qayarispa karqanchik ñawiriyta kay libro de Romanusta, kunandia noqanchik t'ukuy chasanchik. Hinata apóstol Pablo apamun k'amiyta sapa ninchikpaq. Chaypaqtaq invitayki mask'anaykita kay libro de Romanos capítulo 16 versículo 24ta nin kay hinata. Señor ninchi Jesucristuta qasilla k'acha yanapayninmin tukuy nikichikwan kachun, ahina kachun nispa. Apóstol Pablo aparqa Diospaq evangeliunta tukuy laduman. Chayrayku kayqa qayarirqa nispa graciasta quni Priscilata, Aquilasta maychus wawqisniy karqanku, yanapawarqanku Diospaq evangeliunta apaspa, ashka runasta ganaspa Jesucristupaq nispa. Noqanchispis munasqa kuyamasi kunan tiempo graciasta quna tiyan, porque qasa yanapayninwan Jesucristo noqanchikta sapa día bendeciwanchik, sapa día qowanchik munakuyninta, sapa día payqa makisninta kicharisan sapawninchik rinapaq payman. Ahinata munasqa kuyamasi, imaynata apóstol Pablo salvarqa ashka runamasista apaspa Diospaq evangeliunta kay tiempopis noqanchik mark'ana tiyan chay atiyta, salvana tiyan ashka runamasinchikta, chayrayku predikanayki tiyan, chayrayku qan salvakunayki tiyan, chayanaykipaq Nueva Jerusalenman salvakunchik, pero chantapis salvanchik runamasinchikta, chayqa tarea tukuy ninchikpata. Diospaq yanapayninwan kanachik kunan día. Bendiciones.